save Leo. Može sada! Naša bomba! Dobro! Može mene! Daj mi, guraj! Bravo! Skoči! Evo igraju! Bez faula! Bomba, uvijek se znao bomba. Go. Uđi slobodno unutra još. Bravo. Skoči, alo, skoči. Sine, skupi malo. Miške, skupi malo. Pitaj ga hodno po vremenu. Čije ruke! Ne puštaj! Ajde! Idi Zaki! Idi! Ode mali, bog, oni njega puštaju. Ko šilo ode mali. Neki hoću. Ajmo dalje! Ajde, nema veze! Idemo dalje igrati. Ode, uzme žemo loptu, prošle njih dođu ko da ih nema. To te sreća. Ne, napravi treći. Visoko ostani gore! Ajmo dečki! Ajmo! Voviš? Igraj! Malo gore! Prilazi!
Ajde, čuvaj ovo četvorku. Evo je Zala. Vrati Maja, brzo! Brzo! Brzo Maja! Ajde malo, daj! Igraj malo! Levo, desno! Daj Ivane, daj Ivane! Evo je naš! Tu! Daj! Molim te, Martin! Daj! Ja volim. Ne boji se, znaš, ne igra Libi, imaju brzinu, imaju snaž. Tako ja igram. Kako je tu zavučeno? Ajmo izaći! Ivane! Majmune, sudaš, faul! Konje! Igraj! Pićo! Pa jebe mu majku! Ajde, dupli ovdje, tako! Luka, mire na sredina, mire! Luka! Mirno! Predevaj! Vraću! Bravo! Ajmo izaći! Može leđa! Ovo niko nije. To se nešto novo. Opet vamo u sredini! Dobro si! Filipe! Pićo, vrati, Pićo! Evo, Pićo! Pićo, malo! Pazi sredina! Mačo! Bravo, Marka, bravo! Gore! Bravo, idemo u korekciju! Evo, Franjo! Mata do kraja! Ne može biti sam, vi nemojte glavinjati. Sve, dobro, ajde! Oko! Okolo! Ajde, Židove! Dobar je se osjedio. Evo me! Krenulo.
20 minuta, jel da? Skoro i pol sve. Ne, u 40 se krenulo. Vidiš i da vi? Nemoj se tu zajmovati. Poveli 2-1, jebi ga i... Ne puštaj, Ivane, ne puštaj! Dino! Šta vrista ovaj? Bio si Murija. Igraju, Lava, ajmo gore! Izlazi bravo! Levne! Izlazi bravo! Ma, neće treći. Da, prije godine, prije časa. Sve komarci. Ajmo, plavi, daj, stavi. Ajde! Napada onaj koji piše. Roki! Igraju, alo! Preljevaj! Nosi! Stojimo! U zemlji i kraj. 2-1. Garda si za nalik. Evo Bog! Bez ruku! Židove, povuči se tamo pazu dole, ideš. Nemoj cijelo vrijeme pisati, sve u redu. Zadnja je ostala. Kile više surađujte, Inčeva vrlo. Idi do kraja, nemoj stajati. Pasta, nemoj se reći. Veri malo, dobro. Dedi Bilića, bitno da ne izgubiš. Da, Bili. Ne može otići! Hvala! Ja ne znam kako bi se izgledali. Neće na drugu, ne na prvu onda. Franjo se bori, Franjo. Vidi Ivane. Bravo! Dobro, ajde, igraj. Raču! Tu, dva, va! Bliže njemu!
Majmune, nije niko dirao crni, majmune! Jebote onaj ko te tu poslao. Kon je jedan čoravi. Jebote pas mate. Pravi smo tu sve budalo, majmune jedan. Jebote ja mate. Još! Kaču! Idi do kraja! Sad treba znam da je jedno 10 godina mlađi od ako ne više. Ne znam, kad sam došao tamo da je ovo nešto pokušao kao igrati u vezi. Ostani gore! Jebote, pravi ovdje bani. Samo se on udar. Iza Majića. Rada, a vidi, tu, tamo jedan na sredinu, nema vas nikog. Prekršaj, šta? Opet, bez obzira što su udar, to ne mreš da ne mreš. Svaki potez. Mata. Kaj? Tamo lijevo, Marga! Igra! Kažem ono, gdje će igrati. Rada, pazi na opsaj! Dobre! A, dobro. Još ima boljih rješenja, ajde, ajmo dalje, kretamo vidite. Prva! Skeča ruku! Stupi se! Širi ruke! Mladen igra u špic, baš izvan. Nije taj ti rekao tako. Ostani tu,
Stani između njih. Ne znaš mi, odigrajte Toni. Može pa. Igraju, alo! Kunesi malo. Napadi ga jedan. Odmah. Sad. Nema di, tvoj to, još. Gore. Nosi bježi, Pačo. Nosi gore. Nosi, hoće tebe. Što je on impao? Ovo je da hvala. Nema ni kartona. Nije to da je u glavu. To svirao, šta će svirati? Kako smo najbolje volili? Što ti kažem da će navratiti? A to ti hoću reći. Pa normalno da je bilo unutra, ako je prekršaj, penal treba svirati. Pa penali. A to da onaj vidi on kurac. Sudi kako hoće, ništa je budala. Domba, da vidio si na Facebooku da ja nosim broj 18 i odmah danas i ti, a? Baš sam zato uzeo, pičku mater. Stvarno, ću te blokirat. Korner ovaj, kad je kontrirao ovaj, kad je vjerojatno i ovaj ne utraju glavom, vjerojatno ga je u šišu. Idi, brada, idi! Još! Leđa! Još! Marijan je svaki put došli na korner. Lako je. Visu ti to vidio. Znači, peterac na prvu stativu ne može pogoditi penal. Tu svaku dobu, svaku. Domba, idi na skok.
Dembe. Pa i to da. Možda da ga vidim, čekaj, vidim. Reći malo da ne ubaci sada, nemamo dvije. Čekaj, ti Pepe ne igra više zajedno. U noge! Kaži u noge ti baci! Idi sam! Gledaj Zaleta! Stopaj majku i onda dribling. Dobro, malo. Kad je promašio, pa kad je On je izdočio. Niko je mali kjeva, nije. Nigdje nikog u to znači da je to bila šuma i grasa. To je Zavorski. Idi mali desno, idi desno. Okreći! Ranjo, stavi tu. Rade bježi gore. Gore. Zale. Iza. Obraje, crveni. Brada! Ne može! Nemoj! Dobro zadnju liniju ovu trojicu. Ništa nije svirao. Ćemo više uzeti! Evo, ovdje možda jebati. Ovo, dali ti. A Juha Guzić Opić. Ova šutira ovaj Guzić Opić. Znači Biber to... Ajmo jedna! Hodi vamo, ej! Evo je preljeva! A i ovaj kad se prije.
Maja, ostani, Maja. Šutira! Znači igramo. Dio igra. Znači više ne može ništa. Ne može Juka, ako da ga nema. Nema, ali nema ti što tu dođe da igraš. Znači što? Treba bi igrati. Istara je lega tu. Imaš i onda dva stopera, imaš igrača. Dva igrača manje. Igrači koji nam često igrači. Zatvorak igraju na toj kulturne strane. Domba i još Dobro, Domba, naravno koliko on postiže. zatvori koliko može čovjek i ono prvo. Reći samo, znaš, da propovedati. Oko 18 bok. Skoči Ivane! Jebe me mlada. Prva Pavo. Još. Dobro. Pazi, 10, da! 10! Ostavi! Pazi, četvorka. Ne vidiš Domba, šta si ti tu, Domba? Odi van do linije, Brada! Brada! Padni jedan natrag svaki sajt. Još van, nosi! Idi sam! Sam! Pucaj lijevu! Lažnjak. Bravo, Bradariću! Vidi sam, vidi, ponesi je sam, ajde! Brada, priđi mu malo! Brada, sad tako! Pa do kraja Brada! Pa ne samo To je, to je! Nije djeto ništa krivo, svaki put je bio nedeljni prikut od svega. Treba da stvarno svoju stranu i okej.
Pazi, četvorka, alo! Nemo ga dirati. Čovječe, vrati, faul, šta ti? Pređa! Daj tamo karton sada. Nema kartona. Ajde, idemo, još malo. Plavi! Ajmo gore malo. Tam oko sredava, sad dečko treba slono Isuse, Zemo, kako je? Zemo, Gore! Stisni sad. Dobro, malo. Gore! Možete Franjo! Ajde. Digni! Nula dva. Evo je Pera Botka, možda da stoji. Kako je Ivan? Ko je zabio? Bez faula! Dobro igra. Brada! Aha, ne zabio. Dobro. Može se dribla Bog tebe, on zna. Ajde, mogu. Kako izgubi Bog? Ne, nazad, ej!
Pa jedan igrač može. To da. Stavite u liniju. Kako je broj? Imaš? Šetak mu fauli suda. Lijevu! Tako je, vamo je daju. Ja kažem, to ja znaš ja njih zajebam. Ja kažem ciljaj protivnik. Pogodite svoj. Ti ciljaš svoga ti daš protivnik. A onda napravi obrat. Prvo. A još... trebalo se već... Ne, 3 minute. Ma to odlično desno bošnje bok treba ide on priča, gleda u njega i zvati. Kaže uveo jedinski materi govoriti. Predi stranu! Tako! Treba. Idi sam! Roknije! Tako! Ajmo, još malo. Sada. Ti su suca našli. Daj dvije zale, noge! Nemoj nabijat, pogodi gol! Ne moraš snagom, samo gol pogodi! Prva Matej, prva! Malo plavi izać! Gestu mu da! A ne, pa ja mu ne bi snimao. Šta dribli? Vidi čovjek tu sam. 3 dodira. Čovjek padi. Nemoj mi odigravati 30 minuta, odigraj tamo na vratu. Alo, ti 11, dođi tu uz liniju, kućeš u sredinu, tu stani. Hvala. Ti pa... Prva! Kolmane prati! Ovdje 11 kalamo, tu ti je mjesto, lega! Gori uz liniju 11 kalamo. Da li će još onda biti, ko zna. Ja kao znam da ne mogu za
ti Jopa, vidi Jopa. Jopa traži, Jopa. Ne, on je pa 9 kad ti je samar, pa ne možeš tamo se lijepiti za onu. Sad digni gore, da je išao, završio gore. Ne znam da ti ne zna nešto jače. Dobro je stalo. Šaras ne znam. Šaras ne? Da. I ovaj glisira tamo. Ne bi ni pročio u ovoj igrali. Ne bi ni vatao loptu od staga. Ajde majmune, jedan samo ga tučeš, koji je na strani. Sad lomiš kolesu majmune. Sad gledam, puši kurac majmune. To mani daj. Jedan ti mate šugao. Sad ne gledaš, pička ti mate, mira se boji. Sjete tu lupa, To se pička ovaj... ti mate šugao. To nije sramota. A šta je jebom moj mater? Ovaj već davno treba dobiti. Vraća svako, ajmo! Vidi sam, vidi sam! Ja ne mogu vjerovati inače kako je. Aha. Neće njemu niko reći kad će on vaditi. Treba i ranije. Ne to nego da se lio. Pa kao ovaj kada mali jedno mora ići na dalje. Dobro izgleda na video. Bio je u letu kad bi pao izakratno iz ruke sigurno. Ko je taj? Dobro.
Daj mu! Oštro! Oštro! Daj, Robo, evo Maja, evo Maja! Ajmo igrače, igrače, svako! Ajde! Bravo, bravo! Nazad! Nazad! Polako, polako! Kupi riba što radi! Ima dvije lopte. Igra može imati 3 lopte. Nije moj. I... Ilić levo! Jaču! Daj mu! Šta gledaš pa? Šutne kila. O! Roba. To nekoga je zakačio ovoga, ali ja. Dunav Slavonac 0-2. Ja se žalim. A ne, u pravu je, u pravu. Samo je jasno. Ne vidimo. Odlično. Dobro. Šta sad žuti radi? Koji njihov? Za ništa da kače kada je. Vrati se vamo, Leone! Leona, kreni se golu! Vraću! I ti, ajde ti. To sunce odbilo, ovdje mi se učinilo. Gledam dok neće pojeti loptu.
Zale, odi vam do linije, Zale, dođi malo. Ko je to? Zi. Dobro, Pavlić, još Leon, idi naprijed, idi naprijed. Ne unutra. Ja, mislim da je. Ne iziđe tamo. Da je, sigurno. Gol, to prije. Evo. Ovdje došli smo odraditi malo. Prilika. Neće na drugu stranu, nikada vjerojatno sve više i više zabijaju manji prostor i više ljudi i... O! Leone, odmah do linije, Leone! Leone! Luka se otvori do linije da ti može dati! Nemoj se skupljati, treba širiti kad imaš ti loptu, nema skupljanja, sada se brani pa vodiš Bog te. Nema skupljanja, treba širiti. Kako će ti dati loptu tu ti igraš koji... Skupljaš kad oni napadaju, a onda ti širiš kad ti imaš loptu. Širi tamo! Evo! Leđa, leđa! Golmane, ajde nešto, reci mu jebote, Bog, stojiš ko Mila Gera. On gradi loptu, ti stojiš na golu kulicu. Ne da da šutira, pazi, ne da da šutira. Ne da da šutira. Bravo, golmane. Iiii! Pa to da je bio Bronsijev gol, pa to bi bilo za Osječki muzej. Ne, ti šta promašiš? Pa nije promašio, ali ovo nije nešto... A kak je otkud se kolo bavlama, brate? Bra. Lako, lako! Zagradio. Dodaj neko. Bravo, Plavi, još! Ajde! Ideš, dobro. Nisam ti rekao da ne, u nedjelju s Ivanovcem da... Poveli se 1-0. 1-1. Ne daj da šutira. 1-1 i opet to... Dobro, još opet.
to je tako Lila, ja kažem priječi Ivanovac da gol, nego Lid, ima igrača više. I trk, neki prekid, kaže plavi malo. Kad obrana mora da gol. Meni golman Ne da, koliko sam ne daje. Neki šut prekid, golman otkriva da a kaže, ja mu govorim kaže. I pazi, 2-1 za ove, 5 minuta do kraja. Mi stojimo vamo u Ladovini, korner. Igra! Ajde, dalej! Dalej! Daj, čvršću! Jamaj! Noge, u noge, gledaj. Tako, bravo. Bravo, Marga! Ja ono iz Ladovine rekao, šutira taj korner u pitu, ono može ovo pucat. Bravo, Bruno. Može. Pa da je to neće valjda ovo koncentrira preko nekog puta do gola. Neka polu visoka i golmanu prozvuke gol iz kornera. Ono, znaš, šta ovako? Preko Blaško, ko Blaš Lisković, preko u Hajduku. Da. Sam vidio to bi simulirao. Jebote, život, pa nemojte 70 metara na bijom pravalu. Igraj čini Marga sa malo. Ruke! Penal. Ode. Vidiš, tako iskusni igrači. Pa ovo stvarno treba pokidati ove lige, legat kod ove na razina minimalno prva županijska, imaš uvjete, nemaš. Teraj, ovo je stvarno. A nije to, brate, do kluba, to je do sudaca. Da. Pogledaj ti, brate, to ti sude ljudi koji su sudili SFRJ ligu, brate. Onda odmah. Će li biti neki penal? A već sam mislio da je došli do Priđite! Čekaj da dođi, čekaj da dođi. Bravo, Bruno! Bravo! Bravo!
golman u vratu, jebe ovaj bog, daj igrate nazad u tišu mačku. Nikomu ne prilazi. A nije niko ne prilazi, što ti kaže? On ima loptu, Dobro. Ako slučajno bude nerešeno ili je pobjedio, će izgledati tako se lako planira. Uff. Ko si te sad dolje još vrtio od naše, ali to ti ili... Njemu, ja da ovako sam svako budalama se mora pozdraviti. Jel? Šta? Da je došao u peglici ili nečemu u kariranoj vesti. Ja prepoznam, svodnoš po njemu. Da, Ne smo čitati. a valjda vi koji pratite nogomet koliko je poznat, ovako djeluje mali, uđeš na televiziju. Ima tu ljevicu, gledajte. Strašno. Ljevicu od njega napravi sad vjeru. Najgore kad imaš talent, onda ga... Mnogo je bilo ko napravi vjeru. Ajmo Bogi, Bog te, zbog tebe sam i došao. Sad više neće. To završite mladosti za biljnica. Ja, kako nas sve zbrojiš danas u Bjeliću? Treba i zemu isto biti leteći. Vidi Brunslija što dobija. Ajoj. Osta šuriš ruke, jebote ovu! Ovo je promašaj, ti kotači, nije se. Niti mu neko! Pa kad vidi igrači nisu zatvoreni. Aj, Mark. Oho. Lako! Aj, Višoviću. Ali dobro je, rano. Eto, dvije mrtve za njom. To sam da ih uplašimo, da znaju da smo bolji. Sve ćeš vidjeti, konačno. Znaš kako to ide, samo znaš. Sad ga!
Ajde, golmanoš, izaš na centar šutijebu. Juka još igra. Kome? Ziđi. Jebem ti. A Ziđi da je pred svojim golom, onda bi nešto. Zamjena. I... Ima 20 minuta, ne? Ne znam šta broje. Mislim da je tek pola sata prošlo.
10 tu sam. Ajmo jedan! Maja! Preigrat ćemo se god. Bilo koga, ajde. Bravo sudac, bravo sudac! Kraće svako nema gdje! Kraće na ruku! 10 sam, Maja, nek 2! Mirno, sam svako se vrati! Ono padi je! Eno ti 10 samo na drugoj stativi sam, evo gledaj, prima sam! Golmane! Lezi me, bježi! Ne, došla kile po noge bi bilo bi možda nešto. Ovak ništa. Sam idi! Čo? No bar nešto. Pada na grbu materi. Možda je imao rotaciju pa zato. Da je možda grbu padne da oda van. Gospod sudac, koliko ima gospod sudac? 10. 10 minuta? 10. Ostani na povratku tu, Leone! Na povratku ako dođe dosta tjerni odmah. Završi akciju i balki. Kome? Sloga Radnički 0-3. Da će biti da dalje žešće. Kako su to dodavanja? Bez faula! Golmane! Ogledalo. Šta sam ti Leone na mjestu, Leone, evo ti tu igraš. Ja će 15 igraš tu. Evo, dali smo im loptu, šta bi htjeli još? Odi vam, Leone, dobro, neće ti dati. Dobro, bez faula, bez faula. Da, bravo. Ajde sad, vamo. Uvinio, traži loptu. Radu. Liniju, sam si. Odlično.
Bravo, sudac, to je pravilo, bravo. Uspjeti prednost da je bio gol pomislio, vjerovatno. Oho, karton. I evo bi ti ja makar da igram, pa makar ne kiro znate. To, nego, znam ja. Nas praviti bi dane ljudi sa smiju. Žut, ajde dobro. Ne mi crveni, nikoli. Nije to jugoslavenska škola, već bi dobili pola njih crvene. Pogledajte, sve ti stari ljudi. Nisam vidio, brate, više ne 10 godina. Pa to su ti koji su pred kraj i trebaju izgubiti novac. Pa nema koga raditi, nema. Ko je sudac, onak ima malo. Kako proba koliko ima. Ko je Marga? A ne, ali ja bih volio sa sljedeću utakmicu, ja kad sam u nogometu staviti. Sljedeću utakmicu, ti ćeš imati to. Ovo je Per Borka. Da vidim kako je onda ti ne budeš sudio za mene ko za njih. O! Sve ja. Čemu bacanje? Kad je mali? Mali? A još izvana, a još ima. Evo ga. Može, nisam bio spreman. Što je Gogi igra? Mislim da je tako nešto. Moguće se, ali i Roki je bio u trgu. Znam da čim mora koristiti... Priđi mu neko! Ajde, igraj! To je dobro. Nevolja da on stoji toliko za njega. To nema. To je Ziđo. Jebote, dođi do centra, daleko se odnosi. Ne vidiš ovdje. Priđi mu daj! To je Ziđo ga stigo. Au. Onda zna da se To je neki loš igrač onda. Ima je kaga kad neće dat loptu. Gore, ajde gore za jedan! Preleva! Već faula! I ništa. vidi to ni skoče, brate, nema šta gledati.
O, da nije penal možda. Var. Ti si var, brate. Kreneti, okreneti se. Bliže njemu stani, nemoj toliko daleko od njega, ako ti se okrene gotovo je. Možemo ga staviti soli na rep. Nije, ima Gogi Ašu. A? Ga iskipa Gogi. Zovi si jednog uvijek, ne treba ti toliko da. Tako. Kod Gogija igrač može, lopta može proći, ali igrač neće. Daleko ovako ili on daleko od njega lega, ode ovaj. Evo ga Dražene, snimaj ga. Bruncika će ga da taki malo vidjeti. Jođa, kako je Ivanovac i glas? Luke. Evo ti 6 sam, vidi 9 na odbijenu, a nemate igrača. Skok! Sudac, bravo, sudac, drži se pravila. Držao se mami za pizdu, majmune matori. Ja mu smetaju igrači zbog općaj. To ja se stih kretenski na lijepo spak matori. Ne, ovo je bilo Lijepo ti bel matori. Misliš Margan izad slovo, taj koner sad je opet. Rekao sam ti, Bruncika skoro. To je njegov. Pošljemo. Ajde, ne može centar prebaciti, di ćete u pičku sve materije. Tado! Jedva. Još! Ja, Tado! Ajde! Ajde još igrača! Ajmo igrača! Sada vodi loptu. Leone, vidi igrač, Leone! Vidi ga pa zapisano unutra, ne. Golmane, Bog te jebe! Ne može biti opće nikako. Zumira, mogu bi gol. Ma. Ubacio. Napravi gol šansu, napravi gol na 5 metara. Ali Timo je Bore se ti čovjek. skok! Ne znaš koja je. Izaš! Još! To sve živo, razumiješ. Koliko minuta? Kako ti je? Po teranima se igraš još? Radi posla. Ja svake godine isto kažem dosta, neću više dosta, onda dođe pogledak, onda je povuče i... Nemoj prekini dok stvari ne daju gol! Čini se da ja još mogu samo da mi uže slušaju što kažem.
Da te malo posježe zdravlje. Kad plavi daju gol, onda O, sviraj. Brunci, kao ostani tu, Brunci! On imaš pamet jedan. Ali kile podnje, pa ne može do tamo baciti. Hoće Biber, hoće izaš Biber, lako. Hoće. Da, na kavu prije posti. A dajš mu pomoć. Pada. I misliš da zebaš, nekog zebaš sam. Bez faula! Idi sam, konje! Idi sam, ajde! Idite sad u 5, pa se njih 3! Gledaj! Centriraj! Evo ti je glava! Zvuci! Još! 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 Šarac to stara, iskusno. Pula menadžer ovo. Iskusne zamjene u 92. Pavo, Šarac je uvijek znao gluposti raditi. Toga je curilo uvijek. Varga idu 16, baci. Promašio si puno. Ajde, da, nema. Idi sam, idi sam! Kad ne ide čvrsto. Pored njega Bog odigra sa čovjekom dupli i gol je gotovo. Kud on gura? Ajde, nazad! Dobro. Kad je peta liga, dobro peta Miliveć, razumiješ? Bog te šta radi ovaj dečko. Pa to ti kažem. Ova njihova koja je četvorka. Pada. Sam da se raširio. Ma, raširio, da, ima. Je raširio, da. Ništa drugo. Zemo, ništa, vidimo se opet. Ajde. Dobro. Opet ne puti prošlo.